Denang sapan tuku-kuku ni celapang ape kusu tentang pape kusui. Lai pandai baminyai izin duo tanpa de urang ala dagang dia kabadan diri mau kok dietong burak disabui pasangan laki dia teh kudu bare dan elo tua hari ke hari nandang tangguangkan jika disabila kami diurang tapi gak amela banget jawab apa ngegegegegera Bacawa nyupira Begaswet tapala bakeron lagalang Labadi dia kacola tangaran Ikan agak-agak dia Tarali yukati Kok iraya kabadan diri Badanan sadang dilawi pasar Combak dagang dan baca cipu Rasa yang tanah lah diambadan Denang sapan tuku-kuku ni celapang ape kusu musim babilo kasalah sayo labanan salas arila sanyo lupa adikaru urang panjalo Lai pandai baminyai izin duo tanpa diurang Allah takadi kabadan diri maoi kok dietong burak disabui pasangan laki dia teh kudu bare dan elo tua hari ke hari nandang tangguangkan jika disabui kayu nyurang tapi kan ameh bacawang pirang
Dirayalah kabadan diri badangan sadang dilawi basah Jombang dagang dan bakal cipu rasa yang pada lade ang badan hidenang sapa na tukuk mencola pangabe kusung musim pabilong kasalah sayo laban nang salah arila sanjong lubu agi karung urang panjalo dinai sabantu coba pekusun musim pabilo kasalah sayo padang salasa harilah sanjong lubu agi karung urang panjalo